ndagaruka kuri iyi nkuru y'akababaro n'agahinda muri Pentecoste of cyangwa di Burundi Association CPBU ikibumbiye cyangwa se ikintu aya madini yose abumbiyemo y'abapentekote. Tangazo ryihutirwa ku bapentekoste, birababaje biteye agahinda, korari y'abahutu, korari y'abatutsi mwishengero mu murimo w'Imana, korari y'abahutu, korari y'abatutsi, ubuyobozi bw'abahutu bw'abapastoro n'ubuyobozi bw'abatutsi bw'abapastoro. Ngewe ngira ngo ni umuhero cyangwa se ngira ngo ibi bintu sinzi ko ndi bubibonere izina, sinzi ko ndi bubibonere n'uburyo ndi bubivugemo. Hari inkuru uvugurira, hari inkuru uvuga useka, hari n'inkuru uvuga uri hagati na hagati, noneho hakaba n'ibintu ushobora kubwira abantu uvuza induru, hakaba n'ibintu ushobora kubwira abantu mu buryo buri poza ukuntu. Ibi rero sinzi uko ndi bubivuge, murantura. Korari y'abahutu, korari y'abatutsi mu rushengero, mu ishengero. Pasiteri akadirije ari umututsi ati amahoro ya Kristo, ndi umututsi. Undi ati amahoro ya Kristo, ndi umuhutu. Urumva rero hano Pentecoste Kiremba, Pentecoste Kayogoro, Pentecoste Ntahangwa, ndetse n'ububwiriza butandukanye n'amashuri yabo atandukanye, ndetse na misiyoni zitandukanye, na Nyanzarake nibyo, na Kinama, ubwiriza bwa Kinama, na Cibitoki, Pentecoste Cibitoki. Nagira ngo shitani ariho, turanabyemera ko n'ibikorwa bye bikorwa, ariko ntabwo akwiye gukora ku mugaragaro, nta nakwiye kuza gutoba ibintu no kwica ibintu no kwangiza ibintu kugeza ubwo ishengero shitani aje agatera intebe mu bashumba, agatera intebe mu baririmbyi, agatera intebe mu babwiriza butumwa, agatera intebe nk'abaporotisiye, agatera intebe agaragara ko ari shitani, n'isura ni shitani, n'izina ni shitani, imivugire ni shitani, imikorere ni shitani, shitani w'amazuru wicaye mu rusengero, shitani w'intoki wicaye mu rusengero, shitani w'amoko yo kuvuga ngo pasiteri uyoboye hano umututsi, uyoboye hano umuhutu. Iyo shitani iri mu iyi shengero, Mwuka Wera bagihari cyangwa bayarigiriye? Ubundi shengero ni iy'abantu, ni iya Kristo. Ubundi umugeni yaragiye cyangwa umugeni aracyari mu isi? Ubundi Pentecoste byatewe n'iki? Habaye iki? Ubundi ibi bintu ni ibiki? Koko Pentecoste ifite abanyamasengesho, ifite amahera, ifite abashumba, ifite abarevera pastor, ifite abarojiyonari, ifite abaroperezanta, ifite ububwirizi, ifite misiyoni, ifite misiyoni. Nta ikintu yaba ikennye ni iki? Ikintu cyaba giteje aka kaga mu murimo w'Imana ni iki? Ntabwo nyumva. Hano hari umupastor uherutse kugaragara watangaje ko muri uku kw'indwi bazaganduka kuri Eri, umurevera pastor mukuru wa misiyoni ya Kiremba yitabye Imana. Uwari umwungirije nawe baramutaramura ngo ni umututsi, ariko bamurwanya ukuntu baramurwanya, bamanura sendi DDFDD, ibijyamo ibyinjiramo kugeza uwo muntu bamuhiritse, kugeza uyu munsi nta kitabira amateraniro. Kandi koko mbere yuko wandika muri komenti utukana cyangwa uvuga nabi, utubwire ko misiyoni ya Kiremba uwari wungirije Eri ndi ku nkiko. Koko hariho Eliya, hakabaho Elisa, hakabaho Elisa, hakabaho Gihazi, hakabaho Musa, hakabaho Yesu, hakabaho doke nuko reka mbivuga uko nguko. Na Eri ndi ku nkiko yari afite undi mupasitori umwungirije. Ari hehe? Mbere yo kugira ngo muri komenti utubwire iby'akazoza n'akaje, uya tubwire uyu mupasiteri ari he?
wari wungirije Erindi ku nkiko. Sahizi bamushyize ahantu hasa no mu kato, bidatinya ko bahagarara mu rusengero barangije kurya amaturo no kunywa amaturo bambaye imyenda y'ubutambyi, ngo wumve barimo barishima kuri mugenzi wabo, ngo yaritaramuye nyine, ngo ninde wamutaramuye, ngo none abahehe, ngo asha ngo nyiri icyaha yiruka ntawe umwirukankanye, hajya ngo we ngo ibintu ngo arimo ngo niwe ubizi nyine. Donc none se mwarabibonye, ngira ngo mwarabibonye, nimwumva mutarabibonye uze gusura mu mavideo nagiye ntambutsa hano, uraza kugisangamo ibi bintu uyu mupasiteri ari kubivuga. Nashyizemo akantu k'amasegonda nk'icumi ndumva karimo, ariko ntakagaruye hano. Niba usanzwe usura imbuga nkoranyambaga zivuga cyangwa se zivuga ku bijyanye n'abapentekoste, navuga ko waba warabyumvise iby'uyu mupasiteri. Sinibuka eglise yaje azananyemo, ariko yarari kuvuga ko muri uku kwindwi bazaganduka, avugamo n'ibindi bintu byinshi, avugamo iby'abandikiye perezida Evariste Ndayishimiye, avugamo iby'abareze, iby'abarezwe. Donc ariko Yesu Kristo mbabwiza ukuri, mwabatambye bashumba, bwana pasitoro mukuru wa Ntahangwa, aba bapasiteri bose bakorana na CNDD-FDD mukayiha amaturo muvuga ko muyishyigikiye, ariko imitima yanyu yo ibigaragaza imbere y'Imana ko muri kwigura ngo muticwa. Mwebwe murigura ngo muticwa, ariko mwebwe mukabitanga muvuga ko mushyigikiye umugambwe n'ishyaka, mushyigikiye abari ku butegetsi. Buriya nta mupantekote n'umwe udatunze Bibiliya cyangwa ngo atunge igitabo cy'indirimbo. Yarabatijwe mu mazi menshi, babikoburija mbere ko ugomba kubigura, nanjye ndabifite. Niba umuntu afite Bible akagira igitabo cy'indirimbo, bigereranye n'umusirikare utunze imbunda mu rugo rwe, kandi ikaba ari imbunda nini irasa kure n'irasa bugufi. Niko ko gutunga Bible no gutunga kantike, kandi byose birarwana. Uririmbye rimwe abasenze kabiri, usenze abasenze rimwe, ariko ijambo ry'Imana n'inkota icyaya mugi yombi. Ubwo byose ni ibikoresho mu ngwano cyangwa se mu ntambara. Niba rero Pentekoste uyu munsi wa none isumbirijwe bigeza, ikaba itayibara bigeza, ikaba yinjiriwe bigeza, ngira ngo ni ikintu gishobora guca umutima abantu tutitegaga, tutizigaga. Ntabwo umuntu bundi hari isekeza rizaba ry'Imana, marayika kaza agasura buri mukristo, kira mukristo akakubaza Bibiliya umaranye amezi 3 kwigutunze cyangwa kuyitunze, akakubaza kantike umaranye umwaka, iki kumara icyo wayimariye. Wowe ubwawe ntiwikijije, igihugu ntugikijije, ishengero ntuyikijije, ubitunze biraho gusa, si bigutunza ahubwo urabitunze. Kandi jambo ry'Imana ni ubuzima bugomba kudutunga, ni ubuzima twebwe budutunze, si twe tubutunze. Ariko ikibabaje giteye n'agahinda nuko ubu tuvugana mwese mwamaze kuba abantu utamenye iyo bari kuva n'iyo bari kujya. Hejuru y'iki? Hejuru yo kutumvira Imana no kutubaha Imana kwagaragaye hato na hato mu bapasitoro barongoye Eglise Pentecoste. Ni iki gituma Kayogoro idahuza na Kiremba, kandi musangira igaburo, kandi musangira ibikorane, ariko bamwe bakihagararaho bati twebwe turaba, abandi bati turaba. Pentecoste yo ya Kiremba kuyibwira Ntahangwa ubuvuza abapagani, buvuze rapaganisi igitariyani, kuyibwira Ntahangwa Kiremba. Ntahangwa n'abanyamugi n'abapagani, kuko hari hayoboye Erindi ku nkiko, kandi bamwe n'abahutu abandi n'abatutsi. Muri Pentecoste ibyo bintu mukabiririmbiraho, mukabisengeraho, mukabisangiriraho igaburo, mukama w'ikigongo. Uturengere Mana, uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe,
uturengere mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe, uturengere mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe, uturengere mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe. Ntushobora, Imana idutabara, Imana iturengere. Ntushaka kumbwira ukuntu abantu batunze Bibiliya zirenze miliyoni, igihugu gihurura kikajya mu mwobo abantu bose bari gusenga hakabura umuhanuzi wafata ingingo. Ntushaka kumbwira ukuntu ishengero shitani ayitembana akayikukumukana muri eglise mo imbere ikagaragaramo ku myambarire, ko pretoma ku masura n'imisatsi tukagaragara ko dukijijwe, ariko mo imbere umwimbu Kristo yategerezwaga kwimbura warahombye, warazimiye, wagira ngo nta mwavu twigeze tubona. Izi Bibiliya zose zimaze iki? Zaziye iki? Twaziguza amahera ku yihe mpamvu? Zidufashije iki? Muri politike birayangaye, mu ishengero birayangaye, abahanuzi barahanurira mu mwobo, ubwoba bwarabatashye, abavugishwa baravugishirizwa mu byumba by'amasengesho, nta wakopfora, nta wasohoka. Amahera yamaze kwima ingoma, amahera bayakomeye amashyi, yamaze kwica ibintu, arimbura ibindi. Siniyumvisha ukuntu umurimo w'Imana wononekara ku rwego rw'uko babatiza abantu batigirije ubusa, bagasengera abantu batigirije ubusa. Bashobora, aba bapasiteri bahura na perezida, harimo uyu pasitori uyu nguyu uyobora Ntahangwa, Revera Pasitoro, arishyikira kwa Evariste Ndayishimiye. Umusanzu wiwe ni uwuhe? Ni ukugira ngo bata Pentekoste itava mu maboko yabo. Muyimariye iki? Imana yungutse iki kuba muyiyoboye? Igihugu cyungutse iki kuba igihugu gifite abakozi b'Imana barenze miliyoni, kikaba gifite abahanuzi bagera ku 1000, kikaba gifite abaririmbyi? Mwibuka abaririmbyi bakoze umurimo ku gihe ni cya Yesuwa, ariko ngira ngo umutwe w'abaririmbyi wagiye imbere y'Abisiraheli, bararwana baratsinda. Urantunga umutwe si sandugu, ariko ndumva nimpashaka ndi buhabone ndahakubwira. Abaririmbyi, uririmbye rimwe asenze kangahe? Kabiri. Ntushaka kumbwira rero ukuntu indirimbo mu rusengero zibuze gusenya ibi bintu by'amoko, kandi shitani w'amoko aragatsindwa n'Imana, yongera imutsinda iteka ryose. Ntushaka kumbwira ukuntu amasengesho yo kububwiriza, amasengesho ari mu gihugu hose, hashobora kuburamo amasengesho yahagarika ishengero ngo rifate umurongo n'intumbero kirankate yomoke. Ahubwo muri Pentekote niho hakabaye havamo perezida. Iyi koko nimwe musenga, nimwe mwerekwa, nimwe muhishurirwa, nimwe muvugana n'Imana, nimwe mufite amasezerano y'Imana. Aba bose bahanura, natwe twese tuvugishwa, aba bose berekwa, barota bose. Ni umwimbu wa Pentekoste, nanjye ndi umwimbu wa Pentekoste of Rwanda. Kubera iki mu isi shitani yigarurira igihugu, akigarurira ishengero? Abakozi b'Imana si cya mbere si umurengwe ngo murahaze, cya kabiri si icyubahiro cyinshi mufite ngo mwahumye, amaso yanyu arahumye kubera ubukire n'ubutunzi. Kereka abo bashumba nyine baturoperezata, aba bashumba batwaye za misiyo n'ububwiriza, mwebwe rwose mwaranariye n'igituma mudahanura ni impamvu z'ibinuri. Ariko se twiyine, twisuzume, ishengero y'Imana n'uyu mwimbu yakabaye itanga, n'uyu musaruro yakabaye itanga. Kubera iki abakoze iterambere ritarajya bavuze ubutumwa, igihugu cyose agatumba ku kandi, ubutumwa bwiza bukahagera, abantu bakashima Imana imirimo n'ibita, buno byagiye? Imana yarimutse, Imana yarahindutse, Yesu yaragiye,
niyo mpamvu nababajije ngo ese umugeni yaragiye yaratashye. Niba misiyoni ya Kiremba imara imyaka 2 itarabona umushumba, ni ubukeya bw'abasenga, ni ukubura umwanya. Uwari wungirije Eli ni umunyabyaha wananiwe kuba yabandanya inshingano. Mushobora kuba muri kwinjira ahantu mutazi mugiye guhigura n'Imana, Imana ije guhigura namwe. Ndakubwiza ukuri, sekeza ry'Imana rigiye gutangira mu bapasitoro no mu bashumba. Nibi muri kuvuga ngo muzacya kuganduka, mwitegura undagiye gupfa. Izagenda ibice ko kumusaruro n'umwimbu wanyu, umumaro wanyu ku Mana, no kurya no kunywa no kwambara no kubaka agasekebuye, abana banyu bakiga. Doke urutoki ruri kwera indibu, uruzabibu rweza indibu. Nyamara ntushaka kumbwira ukuntu pasiteri yigisha umuntu igice ntarwanya amoko, ukuntu pasiteri atinyuka akabwira umukristo ngo ndi umututsi, akabwira umukristo ngo ndi umuhutu, akicara mu rusengero akamuhigabura ari umututsi, undi akarihabwa ari umuhutu. Twakabaye dusubira inyuma tugakemura ibyo, kuko ibyo nigo rupfu rwa nyuma, ibyo ni byo muhero wa nyuma. Abana b'Imana bakwiye kuba ari free, baribohoye, barikukiye. Abana b'Imana bakwiye kubaho banga icyaha n'igisana cyari cyo mu rusengero murwanya muhiga. Ntabwo rero mushobora kurwanya ibyaha muri mwe harimo amoko, ntimushobora kurwanya ibyaha muri mwe harimo guhendana, ntimushobora kurwanya ibyaha muri mwe harimo kutemerana. Niba harimo abapasiteri bari kujya gutanga ibiturire kwa perezida kugira ngo bagume ku butegetsi kandi bakandamiza abandi hatazagira uzamuka, niba muri mwe harimo abapasiteri bari kujya gutanga ibiturire mu barongozi b'intara, mu barongozi b'amakomini, pasitori akajya gutanga ruswa, birahari, ibimenyetso byabyo birahari. Mukajya kuregana kwa perezida, mwebwe musenga, mwe mufite Imana, ngo perezida neva azabakemurira ibibazo. Iby'igihugu byamunaniye, perezida yacanganyukiwe, byamurenze, beteshezerererebo, ubuzima bwanze bwahagaze, none mwebwe muraza musongamo. Bwana perezida wa Repubulika y'u Burundi, dufashe, harababye. Ntitugifite ubushobozi bwo kwikiza, ntitugifite ubushobozi bwo kwitabara. Niba ubundi umuntu yakabaye agera mu rusengero mwamaze kumuha ubufasha bwo kumukiza icyaha n'igisa nacyo, ntabwo akwiye kuza mu rusengero ngo ahapfire kandi hari aho gukirira. Mu nzu y'Imana si aho gupfira, ni aho gukirira. Kandi abana b'Imana si abo guhona, ni abo kubaho. Kuko Yesu aduha ubuzima, ntabwo atwambura ubuzima. Yesu ategeka ubuzima, ntabwo yica ubuzima. Yesu yaziye gutanga ubuzima, ntabwo yaziye kwambura abantu ubuzima. Oya, barokore bari kwicwa n'abadayimoni, bakizwa bari gusenya ingo, bari kurara bakubita abagore, abandi bakubita abagabo, bakizwa bari kujya mu bapfumu, ibintu byagoranye, byacanganye. Abapentekoste bari guhomba mu masoko, bari gutegwa n'abarozi, imitahe yabo ikahapoterera, mukanuye amaso muri aho. Nagira ngo nkutangarize ko niba nta mwanzuro, nta gikozwe ngaha honde, Imana ije guhigura namwe. Imana data wa twese ije guhigura namwe. Turi kuwa Mungu, ariko tukwifuriza gukizwa ukava muri ibi. Twifurije pasitoro gukizwa agaca ibi bintu binuka mu rusengero, umwuka w'Imana ari kumva, umwuka w'Imana ari kubarondora. Ibi bintu byugarije, ibi bintu biri kuza, ibi bintu turi kuvuga, ni mu bikumire bitaragera finari. Ariko buno umuntu wese wihumurije urebesheje amaso y'umubiri ukabakabye, uteze ugutwi ari kubyumva.
bimeze nk'igisasu cyenda kuzaturika, bimeze nk'indi igiye kubastinga. Ni ibintu bibi rero, ni ibintu bibi, ni ibintu bibi vrema. Mukizu twemere naho turi babi, wewe waradupfiriye na none twemere. Mukizu twemere naho turi babi, wowe waradupfiriye na none twemere. Urwo ruririmbo ni muri kantike z'ikirundi, muyiririmbe musengere ishengero, muyiririmbe musengeranire, muyiririmbe munihe mutake murire. Ndagushimiye mwami Yesu, nifatikanyije n'ishengero gusenga. Kizira kiva hera, kizira murimbuza tsindwe. Washyizeho ishengero ngo ikize ubugingo, ukize n'umubiri, ntabwo ari aho gupfira, sinaho kurimbukira, sinaho kuburira ubugingo. Ndakwinginze rero mu izina rya Yesu Kristo, ufasha abigishwa n'abigisha, kandi niwe mwigisha mukuru. Ntidutane ntituyobe, ahubwo tugirire ubuntu. Ngaho rero mwami, duhera ubuntu, udukirize ubuntu, kandi mwami Yesu uduhera ubuntu kubw'urukundo rwawe. Ndagushimiye ko uduhereye rero ubuntu mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mugire indwi nziza uhereye kuri uyu wa mbere gushika ku w'indwi ku kwezi uyu mwaka. Tubifurije ibihe byiza, ndetse by'umwihariko mu masengesho y'amezi 3 uhoraho yatangaje bitari bike yazadukorera. Utangire witegure kwakira umugisha mu butumwa bwiza, mu ijambo ry'Imana ribohora, kandi umwami Yesu akumere umugisha. Itegure rero guhabwa ibyasezeranwe n'Imana Data n'Umwami Yesu. Ciao ciao, shalom shalom.